Yes guys, mumeze mutese nk'ibisanzwe iracyari UR update ikomeza kugenda iba updatinga amakuru agezweho hano cyane cyane muri UR Huye campus. So dushimira buri muntu wese umaze gukora subscribe by the way kubw'amakuru aba akeneye y'ingenzi aca kuri iyi channel. Ngira ngo nawe niba utarayikora banza ukore subscribe hatazajya hagira ikigucika givuye kuri iyi channel kuko niwe yashyiriweho. So twari tumaze iminsi rero tudakora ko twasaga nkaho nta makuru y'ingenzi ahari, ariko abantu bakomeje kudusaba yuko twagira ikintu tubasobanurira ku maburuse kuko bari kuvuga se ko hapi babahaye buruse, bimeze bite twebwe muri UR turabura iki, bazaziduha ryari, ibintu nk'ibyo. So rero ndagira ngo mbabwire yuko muri RP nibyo kuko babahaye buruse zabo, babahereza ukwezi kumwe 40,000, ariko namwe UR muri iki cyumweru nta gihindutse nko kwa gatatu ku itariki 25, bashobora kuzibahereza cyangwa ku itariki 26, ariko ntabwo biri burenge iki cyumweru. Sorry gato, iki cyumweru ntabwo kiri burenge rwose, niyo cyarenga ntabwo byarenza ku itariki ya mbere z'ukwa 10 mutarayibona ntimugire impungenge, tuba tubibakurikiranira zigitangira cyangwa se hagize ikintu bahita babamenyesha ku bintu nk'ibyo bijyanye na UR kuri buruse zabo igihe zatangirwa n'iki twahita tubamenyesha. So murakoze cyane ntimugire ikibazo mwinshi, mwakomezaga kutubaza inbox ariko nuko bimeze, ntimugire ikibazo murakoze.